اوه سربازگاه گودات لباشی که یا که هم سپاه ترکیه و هم جی 2500 چکدارت حشد وطنی تدا جگیر روداو چویا ناوا و سربازگاه لگوره گوتنا لیوا محمد یحیی جگیر فرمانده گشتی حشد وطنی ترکیه جبو مشق و راهنانا هریکاریا وانگلیه لبجداری شر موصل ناوید القوات التركية هێزین ترکیا بەشدار نابن ئەم وەک حەشد وەتانین یەت بەرهەڤین داعش ji مووسڵ derexîn bi harîkariya Sipaya Iraqê û polîsên êgirtiyên Iraqê û polîsên navxwî û her wasa pêşmergeyî. ما اي استعداد الا للمشاركه في المعركه زين فقط لیوا محمد یحیی او یک هجی بروداو رونکر که او دنگوی لشقام سیاسی هی ده پراکتیکی دا او جبجه نابید احنا بالنسبه لنا هذا Ev bûçûneka siyasî ye û bûçûna serkirdên siyasî ye û sebaret me û karên Sipayên Tirkiya digel me da bi tinê borahênana ye û ji dervê vê çarçoveyê çi karên dî naketin. Ne beşdarî li hêrişa Mosul da nabin. الجيش التركي ويانا في معركه الموصل. لگوره وان زانیارین دست روداو کفتی جه فرمانده که ارتشا ترکیال باشیک چندین چالاکی ده شر ریبروبونا داعش دا انجام دانه لسنور باشیکی 609 داعش هاتنه کشتن 521 مالن داعش هاتنش ناف برن 104 ترمبیلن وان جناف برنه جناف برنا چرکوگه هنچگی لسنور موصل جناف برنا نوندکا راگهاندنا داعش تکشکاندنا ایک تانک جناف برنا 19 توپ هاویجن داعش ده برانبر دا افرمانده هیزا پیشمرگت بیجید حتی نوکه لیوان سنوره کو پیشمرگت تدا جگیره هاف پیمانا به عثمانی و پیشمرگه به عردی زیده شرد گل داعش کریو و هر هیزا که بوی شرد گل چکدارن داعش بکد درگه یل بر وکریه وەکو براک مە چمشوێنە هەر ئێکێ و لێرە شەڕێ داعشی بکات برای مەیە و ئەم سوپاس گۆرزێوار و بینەوێت و شەڕێ داعشێتیان ارتشا ترکیال باشیک روش بروش او نافچه تدا جگیر جهن خواه قایم تر لیت کد حتی نوکجی زیده تر جپین 100 سربازو 100 روش کارا تدا جگیر کرینه خلک نافچه دشتا نینوو حتی آورین موصل دبیجن هندی گرماتی هی دناورا لانن عراقی و دیساین درکی جبو چوانیا بجدربونا هیزتوان ده شر کنترول کرنا موصل دا هنگرماتی نینه جبو آماده کاری و درکرنا داعش الباجر وان کاروان علی روداو دشتان اینوا